Ja sam Maja Nikolić i pevam, evo već 24 godine sam prisutna na estradi i pevam ceo svoj život od malena. Vrlo sam otvorena, iskrena, pravdoljubiva, kalimero, borac sa vetrenjačama, ne volim nepravdu, što govore moji prethodni epiteti. Volim dobre ljude, iskrenog srca, volim hrabre ljude i ne volim ljude koji lažu. Neko sam ko je vrlo osjećajan, vrlo emotivan, ko nije naučio da bude diplomata u svom životu jer ne kalkulišem svojim emocijama i ne koristim razum kada pevam i kada se bavim umetnošću, tako da mi ovaj reality mnogo pomaže da mentalno sazrim i da duhovno ojačam. I jednostavno ne diram nikog, ali moram da se branim, jer ako ideš u rat, moraš da poneseš svoje oružje. Idem otvorenog srca i idem da se igram.